tunia hi Christian tel a kil na thupi pen le phat nunga hong ding thilpoi mo pen Jesus Christa hongkit ding thodol second coming chung chang hi pha chom cha in sei dewin ka hin dei sai na he Bible hi sim tinga hi le Jesus in hongkit ding a hi ati hi vei sang le zanga ve akimu a hi suin pivat sam ti tinga le Jesus Christa hongkit ding thu hi Bible adinga abidoi pen le ako thupi pen cho hi dan kichi tan emu sa vin a he leisina gan theina ho I tho ven kana le hilon na le na sat na ki tha ki mat na le bui na le che chaw na tam ta I tu vin a he hi jong le Jesus Christa hong ding hi ti ho zo si chu bai ding a he ya chu hi chini khu chu e ho dinga ngalal ma jing khat chu a he na he ya chu sol cha polen zong titas bung ni chang som la thum na a hi chini khu chu kin na than ta the blessed hope ti in anamin vo na hi tunya nang le ke dinga Christaung mi khu hi kin na than ta hinam avela ikido nom kido chu hi na he ai la sopite ho hita bonga ni khulo pi ta Christaung na ding ni khu he tu lai Christian te la hin ngai dan le pam dan cha chom ta na he abang loi chun Jesus Christa chu go thima hong ding a hi atin abong loi chun Jesus Christa chu hlang phong ta hong ding a hi abong loi chun mas pena go thima hong ding ani veina a hlang phong ta hong ding ti in ahom khan kin na hi ai la tu nya hi e ma ngai dan zo si la gyal dan zo si ta tha in Jesus Christa hong ding dan hi Bible itabang ai hil vam ti hi chinga zen ka hin thang do in hi chang chu tu nya hi pha chom chakhat bo ka hin sei ding ai e sei zui te ho in Jesus Christa ama hong kit na ding thu dol leis ki chei na ding ni khu ani do pe do chun Jesus in ama sa pen hi tin ni don pun na hi nang ho koima ki lep la sa hi vin ati e ya chu Jesus Christa in ahong kit ning thu dola hi thuil hem le kil na hem tam ta am ding a hi ti hi an het chit a hi ze in koima ki lep la sa hi vin ti ai ho e na sei pi masat dim de mo hi na hi ya chu tu nya hi Jesus Christa hong kit ning thu dol hi kil na hem la I ha lun lo diu wa hi Jesus in ahong kit na ding dan thu o sei ho hi phata ke cha Bible isim wa I het chit hi poi mo ma je nga hi hi che bau chu isu cha na thei diu lampi sun chu he Bible in Jesus Christa hi ahong ting le akhat na dinga Jesus hi ama nge ta me la hong ding a he literal events ati e ya chu Jesus Christa hong hi ata ta ding a in thu te ka na hole lungsunga hagaw lam thil su ho ai po na he ata be thil su a he ti chu ki chi tan pathin thun e mu sa vin sor sa te mung khat chang swa pa som na khat chen chu sim lew han chuin akal to uwa vanam avat bat pe ta vevin pun bang silmi ni akingu wa ahong dingen mi te nin chun Galilee gam mi ho ibola na din wa vanlam na vat jing ham hi chi Jesus no ho ko na vana kila to hi vana akal to na mu bang vai hong ding a he atil han e hi chi a hen van til mi ni pun bang kisila mihim le ma ahong thu sei jin a he ama te ni chun seju ho ko ma Jesus Christa ani veina ahong kit ding thudol hi a hil hodin a he Jesus Christa ahong kit ding thudol hi Bible van til te ni sanga hi he chin zol he thu zo ding leisit mihim koima om ding ta san om po na he ai na ama te ni hin Jesus Christa hong kit ding thudol hil chit na ding in theology jong asimhon po in degree za chum jong anei hon po na he ai la Jesus hong kit ding thudol hi chi khella ai ho ikil be na diu adang om po na he ya cho ma te na sei thu pen chui phem te le sei jui te ang sung lai ta in Jesus chu vana la to wen anu me ati hi chu bang chu ani we na hong kit ding jong le hin vana ko nai Jesus Christa hong kuma thil su hiding a he ati e ani na a chun Jesus Christa hong ting le mu theya hong ding a he visible events of Christ coming hiding a he thu phun mung hat chang sigi na chun vevin ama me ho to kilhoni na hong nge chule mi zo sin asun ho ta yong chun amu ding a he chule leisit phungtin op achup ding a he chuti a he amen hilaya ahin Jesus Christa hong ding hi mi zo sin amu ding a he ati nei tu lai Christian atam zo chun ti taute
Jesu hi ahong ting le ata san ho bawin amoding ata san lawin amu thelo ding ate benai ain la Bible chu phate ke cha isim tinga hi le hi to bunga ki hil na chu mun khat cha mu ding ompo na he Jesu hung chu mit zo si amu so ke ding ate nei mit cho hon zo amu ding hi ta nei Isaiah bung som ni le ko chang som le get na ki chi tan sei hi chin khu ting le chun mit cho ho zo sin zo mu thim le khuzina konin khumuna nei so ke ta vin tin ate e ya chu Jesu Christa hung ni khu mit zo sin amu ding apina pa na khumulo chon sit chia akhumu theilo hodinga Krista hung ni khwa khu amu ke tiu chu itama nga la ding heta hitabanga ni khu than ta ke pa ta chu a hi na he Matthew bung som ni lili chang som thumna ang chana sein van lai jola mihim chapa mel chi na hum kilang tin chiting ta le leisi phongtin op achup dingu chole van lai jola mihim chapa thunei ta lopi chunung ta mei chunga hung mu diwa he a om chom ding holoi chang si chu Jesu ta san lo Jesu ni ki san lo ho hi na he amo jin yom chun Krista hong amu ding hi ti chu ki che in Bible chun XAP na he chule Matthew bung som ni le li chang som ni le sigina jo kol phe ni so la maung phet pa ni humlam gei asal wa su banga mihim cha pa hong ki ang chu ti ding a hi kol phe wa het helo le mu thelo le si chunga hi koi ma cha kyum lo ai hi se ba chu Krista hong hi mo so ke di wai hi tin clear bul lang do na khat si ta le wan Jesu ta san ho bon kol phe wa amu ding Jesu ta san lo hon kol phe wa amu thelo ding tin ki sei le ko hem le si chunga pom thei dinga ai na mi tam tain Krista hong ding ni khulo pi ta chu ata san ho bo amu ding ata san lo hon amu lo ding tia kil nai apam atam ma jing ta na he ai la hitabang chu Bible ko na mu thei ding om po na he ai la thum na chi le hen Krista ani ve na hong ting le hin ogin na sata to kitwa hong ding ai audible events of Christ coming hiding ai Matthew bung som ni lili chang som tam la khat na chule aman avan til te sum kon gin na sata to asoling amon van mang khat apat van mang khat ke ya kol kim velia ko na than chom te alon khom deu ati ya chu Bible chung ki che ta Krista chu sum kon gin na sata to hong ding le si kol kim vela than chom te si achom khom ding ati Krista hong ni kho ogin le sum kon gin hi vanui lai se kibul phu da apana thilging ngai pen lo pi pen a hi nai agin chu ana sabe setting in plan ko ami thi ho chan ngai jong atho do ta nai thesune ka bungli chang som gup na sein pakai chu ama to o to vantil pi pu agin to chule pathin sum kon gin to ki thwa vana ko na hong kum thading chule Krista thi ho chang si tho do ding a hi ve chuzo le ai ho a hing na lai amo chang si to van lai zola pakai lam tu dinga me ku nga tol to im khom dingu chutia chu ai mati chana pakai to chen khom ding mai ta pakai ama ta ong ni kho teng le hen hlan khu zo si khyong in tin Krista ta sana ani thia hlan khwa ni ki chol ho zo si zit le ve hong tho do so ke le ta ne hi chigin ngai le hi chigin lo pi ta ho zo si chu mi thi tho do ni khu lo pi ta chu a hin sim da Krista to pathin mi thing te ki mu tu khom ni khu lo pi ta chu hung hlung a hi na he hi to bang ni khu lo pi ta Jesu Krista hung na ni khu hi leisi ki bul phu ni khwa pa na oging pen le ta san zo si dinga ki pa than na ni khu pen ta ai in hi to bang ni khu lo pi ta chu i ti vanui hello wa thei ding ham ai la mi tam ta en hi to bang ni khu lo pi ta mi thi ho chan gyong tho do a chu Jezua Krista hung ni khu lo pi ta chu mi hon a hello ding ati na he hi chu ki hil na di lo a in Bible mu thei ding om po na he alina Jesu Krista hung na ni khu chu ni khu lo pi pen hi ding a he leile wana thil so zo sila Jesu Krista hung kit ni khu banga lo pi pen ni khu dang lo ding a he Matthew bung som lagup chang som ni lesigi na chin piti se izenem tile mihim chapa apa lo pi na to van til te to hong ding a he sting le ama mi athil bol dung zui chi a to man asan sa ding a he pa lo pi na to ama lo pi na to Jesu Krista hong ding chiting le ichini khule chun mi zo sin ato dung zui a to man asan ding ati Krista lo pi na to pa lo pi na ki go ma hong chu
iti lo pi ding hitam leisin hai tabang thil lo pi dang chu kimalo ding ahi Matthew bung som ni lenga chang som thum la khat na sein mihim chapa vantir zo si to lo pi na hong tin ama lo pi na dal to na to ding ahi ati pa lo pi na to chapa lo pi na to vantir zo si lo pi na to Jesus Christa hong ding ita bangi a lo pi ta dem seya sei zo hilo lunga zo ngai tu pha zo hita lo ding ahi vantil khat mai jing zo mi mon amu ting le ti za ki hot loga mai aina vantil asang aza atam sang aza atam sim sen lo chun Kristano ain ju ya van jing jong chu thip jing ning a hi ati e Bible chun hitabang ni khulo pi ta chu hiding a he so pe ho hi chin khulo pi ta dinga chu tu nya hi na ki hu ni ta pathenin tu nya nang la ke phat pha ai pi a he hitabang ani khulo pi ta van til zo se to pa lo pi na to Krista lo pi na to ki thua mi thing te pu a ni khu chu ata asano ba heading ata asano a he lo ding ki ti mi tam tan ata san hi dat ma am le jing a he ahen la nang la ke ading bang Kristong na ni khu chu lo pi ta ki pa than ta he anga na leisit ki chei ni khu hiding a he Jesus Krista hum na ni khu hi leisit ki chei ni khu hiding a he Bible in piti sayam tu pon bungup chang som la lina hi chini khu le chun van chu le kha ki zil bong ki zil intin ki zil mang intin molel hangzau si tu kul gam zau si zong amuna koning ki chuan mang gam tan tin leisit leng milin ho sipai lam kai pi pui ho mi ho a hat te ho su ho cheng si le su hilo ong thol cheng si ko hu sung le mola sung pi ho chun aki sial ta ve chule mole sung pi ho da chun ka chung wa hong thon lang lal to na to pa mai ko nei selon aya chu alung han ni khu chu ong long ta ko ham ading thai ding ati ve Bible chang isimu chun Jesus Christa ahong zo ting le leisi lai ding chu a hi thailo dan ki chi tan ai mu sa ta ve nei zong le Jesus Christa ahong ting le avela ki si na phat ki ta lo dan zong ki chi tan pathin thu chun ai mu sa ve nei thu pun bung som ni le ni na yang chun asai kinin chon pha chu chon phat bol jing han chon phalo chun chon phat lo bol jing han keima khong ba ding hitai chule athil bol a chon adung zuya le thu na ning ka koma to man omme ati ya chu Jesus Christa hong ting hin leisi ki chai ding chule thutan na nu kha pen jong chu hita in koi ma chan ki si na le lung hai thina phat chu avela anei ki lo ding hitai ti chu ki chi ta in Bible ai mu sa vin chule mi chon seo da ti za le ki cha ta ni khu hung lung a hi lai chun pathin mi pa kai nga jing ho ding wang chu ki pa na ni khu a hi Isaiah bung som ni lenga chang ko na chana sein ven hi chi e ho pathin chu a hi ai hu hing thai na ding over ai hon ama ai nga jing o hi je hi chi he pa kai chu hi ai hon ama ai nga jing o hi je ama mi hu ina ai ho thano mun ke pa hi ti ve ati ya chu so pi ti ho Jesus Christa hong ni khu thi leisi ki chei na ni kho in chule hi chi ni khu a chu mihim ho hi zat ni bo ding ai in zar khat ho loi chu kel muino mel mungam lo ho hi ve ai cha adam dai phat wa hu hing na thu pa chu amon ni ki san nom lo je wa kel muino amu chu koi hi het che wa chu a mel amungam lo wa he ai la lang khana pa kai ni nga jing ho wang chun hu hing pu kel muino ngo pha chun aki pa thano me hi chi a hi inga jing pa kai chu hi chi a hi inga jing pa kai chu ai hon ama inga jing hi je a hu hing na sing pa thano me ti ve tia ha saba pathin chu a choi anu ai nei amo da ki pa na ni kholo pi ta jong long ai tu nya hi chi mi him zat ni la hi hoi pe na izau nom deu ham pathin tu nai dei lan ki sim thina phat pha e pi ai aki pa ho zo la chu ipan jo nom lo deu ham so pe te ho aki pa ho la chu pathin tu nya zau ding anang le ke phat pha e pi na nai he koi ma cha hi chi a azau nom lo ding ta san om pon ai ya za tu nya dam le phat pha nei soi pathin in dei lan na ki sim the dinga pathin tu na e ko jing he ti ngai lu na kam changa avela ikitip nom na he Jesu hong ding dan chu chinga kan leng do in hi chu ho chu a khat na ama nge ta mela hong ding a he literal events of Christ coming ani na mitzo sin amu ding a he visible events ding a he athom na ogin na sata to hong ding a he alina ahong na ding ni khu chu
ni khulo pi pen hi ding hi anga na chun jesu ahong ting hi jin khu chu leisi ki chai ni hi ding hi ti wai hi cho cheng si hi he chit wa hi le bible a jesu it nang ho koi ma ki lap la sai ati hola aki veng thai hola chu tu ne ipan diu he ti chu pakai mina ikitip nom na hi so tu nia i sei do no mo in krista hong ta ka sia bible to sei bang ta le jesu kristain ahong din dan thu sei bang ta san ta pang na dingin pathei ni bon sa win ayum pi tawan. The events of today are unheard of. As the rivers and streams are approaching flood stage, thousands are still without power following the horrific tornadoes. 3 twisters have touched down just south of town. And now, a rolling motion. I believe we're having an earthquake. I have never before seen such horrific weather. I advise you to take cover